خدایا مشکلاتم را تو آسان میکنی یا نه، به نورت شام تارم. يوزن يتكنسن لا أجيبنه إجابة قلما يتكنسن كي ارجعوا مغفورا لكم إن قيتي لويلرين هم لرين كنا لرين مغفرة مغفرة بلدن پاک بلدی گناه دن. ای ذات کریم و رحیم کوب گناه کار بست قبل از اینکه قیامت که و میدان حشر که رسیا بسی. ای ربم اخلاص منن عقیده منن دعا قلب از که گناه لر بزد و زین معاف کن و الگل لر بزد با بروش بزرگه منتظر که دعا لر بزد. خدایا وزین قدرت رحمت کن، خدایا وزین معاف کن، خدایا وزدرین قبرلرین فرنور اینالتر کن. ای ربم بزرد وطن بزد امن آرامش که اینالتر کن. پروردگارا حوصله بزرگه قگنی و بار دیگر تعزیت و تسلیت جوالر بزد جنازه لرین استر و دسی حریم کشور بزن دفاع قلید کن جوالر بزد اولاریم خاطرلر بار اولام خوخلایدی که ایش ایشلت که بس اولام خوخلایدی که آتلرین آل دیگه بس اما لبلر قاق ترپاق آلوده تا که بزر آرامش که دعا قیده بسی. خدایا وزین همیشه استقامت و صبر حوصله مندی کلرگه نصیب بگن. خدایا شهامت کلرگه نصیب بگن. خدایا شهید بولید که جوالر بزده شهادت درن وزین قبول بگن. خدایا بیوه خواهر بز که بار یتیملر بز بار ایچی بزید پروردگارا وزین بلرگه سرفرست سید از کن. خدایا نظام اسلامی بهترین سرفرسته اونو بزنن اوزو بزنن آمد. پروردگارا یتیملر بزید جواب کمکن. خدایا مندن اضافه بزد امتحان آمد. عزیزی که دعا ایتیده که اویم به صغیرلرم بار ایناغلرم صغیره اولادlarım gayettim hiç kim beni et günü at edemez. Hiç kim beni icaz edemez ki beni at edesin. Ben hatırı ki inağım diye yetimleri oldum ki gözlerine yok bir vakatına en şekli. Ey Rabbim biraz sadıkane teleybiz. O'zing darvozangni ochgansan, o'zing e'lon qilgansan, o'zing bir o'zi aytibsan ki duolarni qabul qilaman. Parvardigor, ichimizga javonlarimiz bor be avlod. Ko'p mushkulot keldi. Marosim hoyi xo'shi u diqqa borgan pillasiga xotin yig'lab keladiki, mardum so'raydiki necha ta avloding bor. Ey Robbim, Zakariya alayhisalomga bergan avlod bergan zotsan-ki, Ibrohim Xalillohga avlod bergan zotsan-ki, با وجودی که یاشلار بلندن برده. ای ربم bu o'ltigan inoqalarimiz duo taqozo qilgan inoqalarimizni avlod sodiqasi nasib qilgin. Marizlarimizga shifo ochil o'zing nasib qilgin. Bizlar bemorga yotgan kishilarga o'zing shifo ochil nasib qilgin. Duo taqozo qilgan do'stlarimizdan bor ashaddan niyoz zarurat marizliklari bor amaliyot taygani. Xudoyo o'zing ularga shifo nasib qilgin. Shifo ochil o'zing nasib. Ey Robbim dayndorlarimiz bor ichimizga. Qarzdorlarimiz bor. Parvardigoro o'zing xazonai g'aybingdan bizlarni qarzlarimizni o'zing. Xudoyo Ramazon muborakka qilgan ibodatlarimizni, riyozatlarimizni, bergan sadaqotlarimizga, yatim va faqirni qo'llaridan ushlaganlarimizni, Xudoyo tarovlarga to'xtaganlarimizni, bu vujudiki qarru yosh kattalarimiz qarri ham bor edilar tarovga xatmi Qur'onga to'xtagan. Ey Robbim o'zing qabul qilgin. Qiyomatda Qur'on azim shandi bizlarga shafiy aylantirgin. Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. میکنی یانی تو پرسان میکنی یانی با امید کرم هایت بسی جرم و گناه کردم بسی جرم و گناه کردم